Na uchodze i vychodze zo Zbikić dolu odnjedavno stoja novi transportni oznaki. Jak mohlo tako i obačic, mjesto nazve Bikić dol stoji Bikić. Pa my neznali, keď je to postavené, len sme jednou rána videli, že je postavené. Neznala ani местна zajednica, ani opština Šid, nikto neznal. Već sme to znali, že to porobil Srem put, ktorý otrimuje i to tu glavnu dráhu, že pisali projekat i povolali še na tradicionalni ruski nazvi mesto u opštini Šid. Іще 2016 року pokrajinska vlada obvisela naš nacionalni sovjet, že po novih predpisanjoh trebalo prinijeti novu odluku o utvrdzovanju tradicijnih nazvoh naseljenjoh po-ruski, varja u nacionalnim sovjetu Rusnacoh. Наш odbor za službene hasnovanje jezika šalapil do tej roboty u skladu s novima zakonskima predpisanjami prineslo predkladanje takej odluki. Nazvi šitskih naseljenih mestoh prevereni, potvrdzeni u prekladateljnoj službi AP Vojvodini, že bi bili u skladu s šitskima jezičnima normami i takvu odluku Odbor za službene hasnovanje jezika prinesol v rješenju 2016 roku, predložili u nacionalnom sovitu, ktorý već na svoj porjadnej schadzki i usvojil takvu odluku. Zo nacionalnog sovitu dodali, že tota odluka išće tedi poslata do šitskih lokalnih samoupravoh, gdje še urjadovo hasnuje ruski jazik, ta tagi do šidu, a tiž tak višla i u pokrajinskim službenim hlašniku koncom 2016 roku.